fostering unity and civic responsibility in protecting the right to vote. Naging matrayumpo ang Simultaneous Solidarity Pact signing sa Bicol para sa 2025 national and local elections as in Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections na ginibo kasubagong aga sa Camp General Simeon A. Ola sa Legazpi City. Inatindiran man ang pagtiripon kan mga pamayo as in representante kan COMELEC Bicol, DILG, DepEd-PIA, DOST, DICT, LTO, National Intelligence Coordinating Agency o NICA, NBI, AFP, BFP, NAVFORSOL as in Tactical Operations Group Bicol. Nagpahiling man ni suporta sa aktibidad maging ang maniba-ibang non-government organizations as in stakeholders. Full force ng Police Regional Office 5, lahat po sila gagamitin po natin. Nasa 10,500 na tao, na personnel ay gagamitin po natin. Nabanggit ko nga po kanina, all personnel, logistical and final resources ng Philippine National Police ng PRO5 i-support natin. Obheto kan pagtiripon na mas mapakusog ang koordinasyon kan lambang partisipantes. Nga ni masyertong magiging matuninong, patas asin magiging transparent ang election process ngunya na maabot na Mayo. Yung mga commitment kasi ang hinihingi talaga natin sa mga deputized agencies natin, sa mga tao at including na rin sa mga kumakandidato kanilang supporters. And hopefully, yung commitment or pledge nila of solidarity with us na papaayusin ang election is i-fulfill nila. Yun naman ang palagi nating hinihingi pagdating ng elections. Kasabay kan Solidarity Pact signing, piglansarman kan PNP Bicol ang 100 days operational activities na obhetong mas mapakusog ang sa indang espersos para marealisar ang matuninong asin matrayumpong pirilian. Madurar ini poon Pebrero 1 sundo Mayo 11 para sa mga baretang Tatak Bicol. Angeline Dagta. Of the Filipino people.